Kaklam COVID-19 kala syak talut haki babuan kiliang ha kayo kakot kapuli putih buat kejengit nyam ya kaba umla malai pensengau umos Reverend Archbishop Victor Lingdo ke jalan yang bak Shlong ha kejeng kendu buat katu kan ingut kilat pasai kebor hanong bak Shlong wa Archbishop Victor la pensengau wat lada du kini KK kipai bak ke jalan kimdai bendu jingkermen handai wancanya scam ha kebor jung blai wat banyak trilang ha kejeng penya jung ki klik no secara pertai Archbishop le yatho apeng gejing le jong sarkar bentem ya gejing pangklam kipai ba bi jong blai ki de benyada yaladi banyo ya gejing ko jikia Archbishop Victor hau shimet la dan gejing tang banyo kendo ikipa jong blai lada ke sarkar kala ailat ban pleno ya ki mani Henry banyale slurpat ompat long kadba kan ni gejing pang kadang sar kumta dan kam yang sarkar bante lakam menyada ban kabalang ga hapnya trelang ke sarkar habakli ipat usinyang bakabalang kala no Syaka sarkar hakini ke klam nakaliang Archbishop la yathu apeng gejing pangklam kabla kata ipat ba ke jalan yang ba Shlong kala mun kene sibun syaki bor sarkar yang baki skul na gabentaban pelong kum ki corona care center ki yingsa konben jong ki sengrunia repair ya kaba omla banyo kumba pau menta ke Domasco center ke Brookdin ke School Divine Civil imkla bat kiwe Trang ma ni trang man pli no imani ni trang man pli no school ni trang man pli no kam kejam taman nom la man chu kwa mani men ne try ke dan kan men tang da ko on at meeting the outcome you got to have then you have an always cooperate no we cannot say that we won and then ni kwa ki we pan de ni ki pan la ni have whatsapp de ka sur ke jing phala kan ba pniai han ji pniai start from government no hot ni kadang kecing nong bakram nama balai pai ba barbor ke kran peniang yo balai jisu e kecing la niam ane ni kum kane kompor pade namar kane kecing cia ka nang sana kecing kran ba kecing angot ke pai ba kam chin or nok ma tenga kum nong sharai tenga ngar ba tran ni ma lalu on plino kane kaya lockdown ma lalu on kena macam tabiang dia kecupor pada ro itip ba ka sarkar ka pak ailat tinggal man pendam mengetaro no kecik terang ke don tinggal man siu pensilo di pai ba ban pen klan kecing hala ingin gisa ban wai ban pune ken ublai ban sibenta kata kecik bersih no ada kan bagan kecik lockdown ni slow bun ke hidup andre kita pada ro da se kajing ikan dulu sing sistem rokwe kaba boros kata kini opor ma ke ikan dulu lang kajing dua kajing pulih ketien jong play nanta kajing seneng di pai ma sing sistem nanta kata kene kowe kajing yonong la kila penum kam hai opor ma pembang pa bakut po Francis imle man plan kapor wala kene ko lockdown ro penjur kencing dua, boleh kena play smart kencing macam makan, penun kam high kapor, kata kapor man pay ya kaya kasar yang kencing yang preman brio, ya kalau kencing kencing mana kasih, nang pap dapat dero kencing no senyang dasi kini por dasi kebrio kita kencing selodam we part kamtan itu bentuk kibarani, kerana ni kencing no senyang nang nak kipai pa naka balang nak nang salang ban yarap itu macam jenja macam mana atau ada gawe nak kejing no senyang ba kadang kata ko community spirit no kejing snow yo bentalan aku macam jenja kejing baik kendu mana po itu betul dalam nasing don lagi kata ni ki Jakarta Quarantine Center komka Don Bosco no komka youth center ni terwaru pada kenika Divine Civil School atau orang mereka kat kejingan kam kejing ibet jong sarkar I keluar dari Thailand kilawan man pe jadi peran kam ke kemamla man prem kemalaman prem kum kita ki social service ni persang man naka jan man naka sni ibet hangno badan kam kejing ram ki beduk ki perang ni ki badan kam kejing ram bom dan cukabab kedi itu baduk tam kampi mendet kene ki gawalan ma ka no senyang nau khau no sini no dai wat aku bisa pilai lo ma ke persyang ka bala kat badon ibu ban kersan dan ya kitu persyang jenjar
kata lembaga social service jong kemana aku mungkin ngapor te lama nong to ngimde bandu cikan mah ba ngimde than man tieng ro inde man dan ka bor ka jiksian ya hoble mah ka tien play ko bro wati ukpa ba khoi ro wati watu ting ya kini kicing jinjar hoi kicing long play pi mah len ni kata Hande kicing long nombut jong play pate bendan ro kicing ni maskem hoi dan buat kelayang pro mah si pendapat ngitip ba katakan si im jongi walada kita belayar pro kam kita kala bercudu cikan menno itu ro kajing im kasnan anda kelaya kena selapat hai bandai pai selau kendra mah ya kini ki mapang stam pada kabalang kedua kit poker yang berbor ba kin yo ay kajing kwat cikia kadang ban peteng yang kajing im jongi malakasi ya kini ki ba bom pat yo ay pang stam pada ngi pen seluruh ki ban bot ya kata ka anjong ba ya Thailand sarkar mah ban pencengai wewe pat ban deng mas ban pendak khur karbon ke pos kanang ba ngin light kita ngajing pang stom